Churachandpur Medical College da lagliba October thadagi Mbbs ki mahairoi chama class horagani haina tawramba adu infrastructure gi awat pelaibedagi matam khara chonthiragani haina Health Minister Dr. Sapam Ranjan na phongdokhrei ngasi Churachandpur district da nauna sagaliba Medical College ki phivam yangsin kibaga mari lenena wafam ase Dr. Sapam Ranjan na phongdokibani khongsaradada Manipur ki Additional Chief Secretary Bomlon Mang Buhalnam DC Churachandpur amadi CMO Churachandpur su saruk yaki Dr. Sapam Ranjan na makataraduna Churachandpur Medical College asi athuba matam da loisinduna lamdam asigi analayangi lamda hena khudongchaba piba ngamlagani hauzik lairiba college asigi phibam asi infrastructure khara watliba asi ningthina loisilaba matung Medical Council of India gi ayaba piraklaga athuba matamda class haunanaba honaragani haiki अखोई Churachandpur Medical College की Additional Chief Secretary दुगा डायरेक्ट कोई चलगा कोई सी inspection लाकपनी है letter of permission NMC ने पिरा बनी ना कोई सी जगह से दा अंदर की session जिरगी होबगी permission पिरा मतुक जिदा करी last minute आई बता रहे करी infrastructure दा करी award मचित मचा में हम दो यंजन ना भी नमना कोई नसी inspection जो लाग सकबनी session होबगी जिसे date सबसा भी दिखंग त्रि अदु अंदर की session जिदे सुसुसु ना होरगनी और हम दे अंगांग especially subject मरी की पोट अंगांग जिंग लाग तम गदो ये आन बचाई subject मरी नी अने subject मरी जिगी पोट सिंग जे आयाम बदम तुंगरे लंबेन दजुम लाइरी सो सेशन जे हेड हाउनी हेड खंग मांग दम आयाम पोट माई कार द स्टेशन तौरगा दम सात्र दा दुगी फैसिलिटी दो फंगन ना बेदम तक होना